na bozo thana mingkanga mbo butong to ga simbo mun so to ga. Respected Reverend Father, sisters, catechists, assistant catechists, elani chiloshi. Bozo lo longsi kyon buda da sanri wancho sanan de do photo thingi. Emukthao Jisu Krista mingona salam de yanjanaga. Ncheng lim hatsina. Good Friday ndo Hogorbar Zangonchi Mangyancha institutions offices Taga Kanye Mangyanchida Yaba Moje Yushiloshi Jungada Nipcheda Nsingcheda Kyo Jujo Ede Catholic Torumshina Yakcha Yabaga Otoe Soja Zogona Edina Catholic Soja Edeha Ematada Mbo Eye Yingjangzhe Zhongguada Ingateda Longzigada Edina Rmatago Catholic Longzishi Chengzhengada Zhonggada Yanyi Kyo Zigona Edihai Kyutsua Wadavga Shalom Enjima Mategi Havan Shalom Oh Lute Koshi insana zeda ni zui Jisu Kristana itzugo nambo rija kelo kubo bojaki bicho osi domen ezebjang kijojo mbo ezebjang yakcha nlane sisi ni insane pia eufi Jisu Krista yakcha amen nlane chungrandan O Jisu atantropi ala jama sisi ala seguna nila domen hasi Calvary Pomani Bocho, Pomela Randa Shilo, Alani Ezapjan Chamikyo, Shiyacha Numra Zozo, Alambami Ateya, Ose Nulani Frelambo Zikona Anzansha. Imito Sodova, Nikanya Rodova, Botsue Kunotwa Sana, Limala Shilo Nilamerang Sodova, Simala Kwezoyepia, Elakunoya Lansia Sana. Ojino Lanesia, Jupile de Bretova, the Padula Mononesha, Amen. Zanebia. Crisande Domino Shilo, Jisobana Bodoga, Ombona Ezabekioja, Anjamitoga. Maratna Nlanyo Sukrista Sataku Oyi Piso Nchin Ton Erzablona Eshan Tokona Usona Ton Tonlona Erkuku Ematata Pisoto Noyen Randan Ojiso Nikon Sanji Zikona Anani Monsotobada Amana Shikoneshe Ego Edam Tata Toyani Eshoji Yasha Anajan Asisi Shikon Edam Modo Anayilola Omujina Roberto Nani Naizada Niteni Anarola Ojiso Uranasiya Nizanava Omala
Oh,